Kusile ngani zakwethu isabatha namhlanje mhla kabani namhla ka5 kuFebruary ke ngempela ya nyanga isibili ke ku2022 sithi ke umkhumbi onyazi lwezulu sesiyahamba ngempela sibheke emathempelini ngokuhlukahlukana bayaphila yini abantu ngempela amaNazaretha amahle onyazi lwezulu sithi khuphuka Nhlanhluthi khuphuka Ntaba yePheza khuphuka Jamengweni sithi khuphuka Ntombi yontethelelo sekunjalo ngempela bathi usahluka umfoka phiri Nhlanhluthi asambe wethu. Bari ngapha sokhumbula ukuthi sibuya enyangeni enkulu uJanuary sithemba ukuthi ulinde kahle sibuya entabeni yomhlangano iKenani sithemba ukuthi ngempela ithokozele futhi nenkonzo bese kudlalela yona ubaba unyazi lwezulu evala umhlangano kuphina ebuhleni bamaNazaretha njengamanje siyabuya thina sithi asambe siyokhonza emathempelini ngokuhlukahlukana kwabo.